Layo bantaw Ronaldo ya kaway karikot haga club Al Nassr. Kumutau all-time top foreign goal scorer hakani ka club. Hakaba mentau laban pinprano ya karikot balabat baro sikata. Daw Abdel Razak Hamdallah orang ilekai na Morocco ublayo chispa khatsan gol haga club Al Nassr. Kadba Ronaldo mentau layo chispa khat rukol. Kata kamut ulala pin prano ya kene ka record pelabat baro sikata daw Abdel Razak Hamdallah. Kadbau Anderson Talisca ulayo nyipu nyukol haka klub Al Nassr bad Sadio Mane ubadang ilekai menta ulayo saulai kol. Henry menta ya kene ka record kumu player ulayo tap kol buntam haka Al Nassr uladai Ronaldo balayo hispa khat rukol. Kum taru Ronaldo udai player ublayo tap kol buntam haka European Championship. Udairu player balayo tap kol buntam haka Champion League. Udairu player balayo tap kol buntam haka klub Real Madrid. Udairu player balayo tap kol buntam nakam taka Portugal national team. Udairu player balayo tap kol buntam haka international football. Kata kamut nagam taka Portugal. Bat udairu player playo tap gol buntam haka perthai baro kawai ka world football. Kumta kini record jong Ronaldo playo tap gol buntam kum haka European Championship, Champion League, Real Madrid, Portugal national team, international football, bat haka world football. Haka ba haka Champion League Ronaldo layo hadu kumba shispa sao gol bud ba arda Messi ubalayo shispa arp kundai kol. Kadba Robert Lewandowski menta ulayo shispa nrukol haka Champion League. Tena kini ki kundai spa nrupokol jong Ronaldo haka karir ke jong u. Haka Sporting CP ulayo sankol. Haka Manchester United ulayo shispa sau sankol. Haka Real Madrid ulayo sau spa sanpokol. Haka Juventus ulayo shispa iwekol. Haka Al Nassr menta ulayo shispa khat rukol. Bada ke Portugal national team ulayo shispa sapulai kol. Total baro haka karir ke jeng menta ulapoi seka kendai spa rupokol. Kum taru kathong jong Ronaldo ban poi seka ciajar kol syab unsa chong thaitno naka football menta kala nangjan nemar dangdon kam satang kumba sapokol pan poi seka thong ka ciajar kol. Bat kini gidang day tangki kato kanetli ki record belapen i hangne ya ki bela tau da Ronaldo kumutau player ubalayo tap kol buntam bat hadin baula poi sia jar kol ngin se pej bak e ka khusnam ka e ka award ba Ronaldo un sayo khur lane un sayo pediang ha kata kapor nagi club ki ba pher kublai shibun.